Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kaseng samla maulai pelun ke khatsan terik ubenai nok pra arajar arpuai kala IT di kedorka so executive engineer katanat PWD ke Sorkar Jilla ban pensngau hakabaya dei bat ke jingdawa ban siang rong ya barok ki surok ki badan hapo ke jilli jong kesnong maulai barok ke wei kinong elam jong kaseng samla kila pen paru bakane ke jing pensngau shi tendong skor jong ki bor Sorkar kalong hadin baki pajba kila ut hadu kata-kata ya ke jing sneu ke surok nado petrol pom shado mauro ha kababon sin kabo jingma yiki nongnya akali bat khamtam yiki thok arsaka nakadaw ka jing khoru khoram jong ka surok wan ban pesngau hawidi baga jinglong jingman jangan de surok pok molai pi bila de shupi ya ka surok molai kom tu pi baga bha hanila da pi ya ka tu ka surok ngai boboni kinong molai ke kubur kata kada pi ya ka tu surok kalong itu pi kalong surok kali kulai Nama beli ngau ini kalau kau suruh kerja kan jika suruh kepala serdam, light now snew no way lah serdam, hakui kepuar lah serd lah snew no way lah serdam nak kepuar sepuar. Barang orang kan mau sak bukan ni kesuruh bablak teping kesuruh na mau lain nadu nanti nampak terpom hadu apa muruk kedai hagis nam hatu kepuar nama kelai dang long MLA bak founder lihat bak founder keji. Di tengah ketu hadin jangan tu kamdan syuk keblak teping kalah sudan betang ketu kejing serdam kesuruh. Dan nak por sepuar kani kajing ke baginong maulangi kenduk la lembaga ni kajing seni dengan kesurang kalau pelong yang ni mentah ba nilai ben personal show executive engineer ban maramat no yakani lani ka bakham kongsan kalau mangingi la pressure ya executive engineer ban siang rong thamai no yakani kesurang maulai dan pom hadu ang ni apa mauro bat ka khabar ka basultanat kani kalong ang kabangi pentip segi pai ba nang song maulai kalong ba nakaliang ke department jaga peludi mentah kila long ready bakin siang thamai no ya kani kesurok maulai nadu na pom hadu mauro kamdai su daga bosu repair kum tu ni tu pi kin siang no daga ni ka daga block toping ke babhaben ke ban siang daga company daga ni kadi ka ban nakaliang peludi kin le nak mentah kani kesurok maulai nama pi ke bokolong mentah ke kesurok kalong kerdung kerdeng kum tu dari mentah kan nakaliang peludi kalau ready ba kan siang no ya kani kesurok nadut nang tai kembang aladan mention ya kecaka ya kata stretch kepada nadut apam hadu apa mauro henry pan ke jing ke bami bakim yo apat ban sedang ya kena kam kedai nak daw ke bakai tengkuk lam bakai PHE nakaliang ke piludi menden nakaliang chief executive engineer ulah personal sangi uang ba kendiat kadang ke jing nama kimlak ban sedang ya ke kam lamar ba kadang kini ke jing snai kadang kini ke jing li ya ki pipeline apa maulai mentah. Tekidan kini ki pipeline kini ki bang ani tu IP kini bagi ban supply sakisnang per sakisnang maulai. Tementang yang dan hakane ka office jang ka PHE ka bangila ya kenduk ya i executive engineer iberi jang investigation ki badi ban le ya kani ki bentang ka per sakisnang maulai habidi bagi pipeline. Habidi bukan ki bentang ani tu IP. Na kaliang ka basusi kalong ban kaliang jang ka kaliang jang ka office kipen semua jungi kipen semua jungi hakaba nakaliang i executive engineer la semua jungi yang ba ngimpat la ban sedang ya kakam namar ba kadaw kalong ba kani ka scheme ka bakile maki mentana ko ide kani ka pipeline hapo mulai kani ka pipeline ngani thu ip ka dei ka ban nak ban supply jadi sno per ngani thu ip ka daw ba ka baki no mulai menta ki kenduk jingi ka dei ka namar beli kisania aku sorkari ngi ha mulai kidan ki jaka ki ba ngimpat dan ya ka house connection kidan ki jaka kidan kisnang kidan kilong yeng ki per ki yo ya house connection ki bobun kidan sania aku sorkari kani ko sorkari ngi thu ip nai mentane namar ka ade na adu selamba adu ki por misala nyo force na miswa kini ki pipeline ki ba supply kisnang mulai ha kisnang hakidong kisnang per ne kini na adu kisnang ki ba aremba ha ka opi nyo force nam tam klempat ki yang kini ki pipe sudan bok bagi di ki mar ki babha am haduk mentar gidang ne tang ba ka jing sap sarang kala bun ba hapo kapelong ya kini ka sarkari bakin riat kisnang per tengi wan persko namal bagi yo e complain kidan ki lang kisnang per ki pensko sangi ba ka hapo kisnang ki riat teh habang iwat ka daw terai kini yang ida perkhat ong le si kadina kaliang ka office ki perslam la ne ki le suki la ne ki shimsting henry ke jing kan tu ip kadina kaliang ida office ki la pensko sangi ki ong ba kadan kini ka scheme amrun kadang kini ke scheme amrut ke ba nakaliang ke central government kila IT sa muda kadi ban release kini ke pisah sa ke PHE lembaga chief engineer henry nakaliang ke muda habai dei bukan ke scheme amrut
kampan release haduk mata ka bu jing ya ki pai ba nak song jong snong mulai ba kin yo ban replace ba ki pai namar balada ka amrut scheme lembaga mudahi ki release no ya kan ki pisane saka PHE ta ka membuat ba hiyo kan ban repair ya gini ban le repairing no ya gini ki pai ban replace no ya gini ki pai ki ban supply saki snong repair ko ladakan ni ka kam ka start am itu pi ka tu ki pipeline ki bala lemba handai misraem lala ban replace no do buat thamai ta ka membuat ko haki snong lembaga ni ki kuat sorgari ni ko kan he Henry kejing mentah kesak penting kan kam nakaliang kan ka muda kimpar release jika pisah chau chief engineer jong ka PHE kan ni kedi kejing ka bagi nom mulai ki kenduk jing ka bede ko umbang umdi mata hakisnong beper ni tu ifi bebun kisnong mulai gidang dan kisnong ba tang kestrok kali rum lai ki hap sutiat ko kisania ka sarkari Henry nak daw ba kejing dan jaga nak kejing slam jaga ni ka scheme amrut bakam release ka pisah kumta ka bu jing yang ngi kinong sok jaga mulai ka bede ko umbang umdi kan ni kedi kejing ka ba ni kenduk apa kesang mulai iwan hang di ban persngoi kata bat ladaka nakaliang juga office kim sim kya ya kani lani nakaliang juga muda komplek loy ladaka dengkam yang bangin tiet jingkang sedu segi buat bahalaro ngimman si Henry ngang kentu pat hang di kapon nakaliang sama mapulun ni kentu ko sarkar bagai kumstat nak mardor maka ni namar baka ni ka scheme amrut na itu ipi kani ka one time scheme ya si kakut kadon ka time bound jong kani kakut no nginduk no ikani scheme haba nginduk no ikani scheme kamu kejengduk kendai hi pai ba nak sang jong sno mulai kam ngimpak ke mokon longta ngikwa makani ka kam nakaliang ka PHE ka sim kya mardor nakaliang ka muda ka di ban kit kya mardor baskap lang jeng jeng pai ba nak sno mulai kana bangin ndu ikani scheme kana ba ko nama ko magisania ka hakum sarkari kana ba pai ba nak sang kit sub musim habide ba sarkari amar kisania ka nakabangyo eko kemarin lada ka step kan ni scheme ngani tu ipi ni inyo eko ko kham he kan nabo ginum kuslai kan ipat ba ki chana tali ki belam step bam demit kisania hakani ka water supply scheme lada ka kloi no kan kam ko kiru ki sub musim kiyo ban be wut kan saka belak sngi kiyo ko bahe ka kloi kan bandam tekani ka digijing ka bangi wan persngo saki bor bari pet jong ka PHE ki step na kan kam khanang ba kinong sang jong snong mulai kinyo eko umbang umdi ka bhuoj kinyo ko umbang umdi ka phu pahai khanang ba kinyo sum sai khanang ba kinyo ban be selak jong kam jong ten nakaliang ka jong iru idon ha preng jing yong bang ya kan ni ka mat in sa persngo sa chief engineer but chief engineer hi un persngo sa kemuda tela da kini ki kwa bandum sap ai ka scheme Jadi di pestet nak kan, mulai benda orang benda buk poran no. Jadi pestet hi maki kan, nama kena jemput aja pai bat. Kisakri ya kestian dari nama tau pai bat. Dan nomor kata-kata dan kam hi benda orang benda pressure. Jadi ben sutu hi bakan step ke kam, bakan keluar ke kam ke jam ki, bakin yok buram maki. Jadi ben pestet hi maki kan nama tak jemput aja pai bat. Pai bat ro haba pilih bahaya ke kam tu ai ke buram. Kata hi ketika itu. Ya kata hi ngin melak ben orang nomor bangilak pressure ki. Kiru ki dan apa dengan jeng mata ke melak ben ai kena komitmen ben pestet nak kam. Kata hi ke jeng